Thung kami belong kung kini ILP resolution keba king terbar tawan baru kinomi khmat kilarai ban kersan ban penyo ILP ke jala jungi handrai ngirai ban sutu baru ki komiti ke resolution keba ka jala ke jungi kinomi khmat ni kisem berkirai kedai tang delay tactics kum ki prado prasnam ngako belong hani kawai nara bidai ki brio ki ke jaj ben rio kerong ke kentin baong ke jaj ben rio ke bayaki ke jaj ben rio ke baim nara ngisu syang ngisu ngap ngin api kita ki nang mikmat ke jongi bakin ya keren ni kita ki komiti ki boper aso ben ong ru aso jung poj ba ke ben budin ben penurong ya ke ni ke jing dawa ke jongi kebentang aku ben pensai nei ke dawi ka ben review ya ke reservation policy jong ke state ke jongi kendiat kan pai hak Islam ke baladap pi isa kedar bawanu bayot nong naga revision policy dalam dai uni uperlok acek ni uperlok garu jongi hadin ke office memorandum ku malai ku kini ginoi lam ke bahmat ke kaswa jonga kerusta sistem kerang dai penban ke jaka kerang dai penban kataga an ini ka batong kataga penkupor ke jempupor ya gi garu menang yo asya ya katai yang benrungkam rungjam habo ke ofis sarkar ngaso senai bani ya kini ki perlok ngabong ini ki konsam la ki sudap ya ke SSLC ke SSLC jongpi lada mentapi hon hayeng jongpi bancu sngap kum ki konsam la ngaso benong ba kapateng ke menred jong kan jai perriu kan syukut ai ha ka kudu kam kudu jam ho yisu thu dan baong ba